raidino ang jiwa radroe palje para jiwa jade paljina palje para ang jiwa radgo ang sai krumong to krumung to ba khopja di khop mat khorong jing sokolbo pase krumano honmatin ang taw nai dong ebe social media to আপোনালোকৰ চেনেলৰ নাম আছে মালং নিউজ আছে হামৰেন বেটা কাট নিউজ মালং নিউজ কাট নিউজ হামরেন আবিরটা হেবে তিনটা চ্যানেল গো ছাংমাতিন আংনা বথङा খনায়সা কারণে বাইচিং পাসে খমা কারণে তাও আং নাইদং বেসে আকসিকন্ডা সকল টিवारात গো আং সেবা পাঙায়স্তং সেবা পাঙায় lapen do ana karbirat atuma phanta idli karbianglong east west and anpen di mahsau do ana karbirat atuma phanta nili kiching si kardom pi lo kardom to ang jiwa kadare le ta alusuna rilano saiman ang do bahut siwa living do hiya khaibo be jolli thana alo ang khosoi mandong je ebe jolli thana khosoi manan kunung banuane kunung sai cheran manani kunung anga mono tugnang do bese ang songaliwane pantha do aksigonda leche jiwa korong siwa jiwa mat siwa ara jiwa roi rokom lawa bisa kanthi curi ethabo nol thawa chol thawa jiwa chat is karbianglong west karbianglong aro bangchara dimasa bo thaido isi ching jiwa khata siwa logolo ola samo bo thaido thanda theba ang etha do is west karbianglong jiwa chasi thawa tiwara drogo ang begalo na bothonggo angina bichadong ye hega malong do ching ebe bharat satin hungyama ago indama thaidomang ar bharat satin hungane phaso ebe karbianglong council district council manane phore para bene phaso ching indamang thaidong ar padiong thaidong ar bathali thaidong bego sai man solok songkromanon manse ang etha naidong bese ang etha chinge tiwa chatro do ekamang do je be 1951 bene age parabo 1939 no konong siksidul khongbidan lekhwane porobo chinge tiwa pisairu lidom sena na cha begodo hebe langdo siksidul khongbidan nebega ang bahut porona sia sai susui nidong bese isu lekha gon mandong nidong bese ebe khongbidan mote khongbidan dong do sokol gobo nola sokol nola mano sokol chola mane be khongbidan mote seliuna bese ebe khongbidan mote cholgai se cha khamungai bo lagi nango bese ching andar mundar chola ligai do lagi nangya hon matin ang nido bese ang sokol tiwarat gobo alusona rina pichara do pelo je batho ching thangal liwan ja chola ligai bo te jiwa satron ta jonmo ngane 1986 jonmong dom bisi pore para chinge ching makane jiwaro thawana thawaro do stp hon manse lekhewani thai dom bese sokol tiwarat ro sunday sur matin andolon rigaibo naba officially kamchol matin sth riga bene agolo be 86 agolo chingdo st hills begama onganumar be do chingsio pantau piganga be thik begama lo hebe khongbidano cha lekhan thaido chinge tiwa ro behegama thaido right do regional council ar village council bene right thaido local begoto mana phono hongaibo mana phono hongaibe isu ching thungna mano chapna mano somon mon koba mano chola mano these mano manya bedo phase kada cholgai se siu romla khrom nangai se bene kuti mano manya mai rana mano manya phase kada belobo bese ching hanajar binajar jing palja ritanan ya tiwara dro bese ching sokol bo ching jude thunge chabe nangai do hebe su khongbidan lekhane mute chingbo mano aro ching manyama de piga hongdo eta bjp ro piga hondo village council oso honatin chapke do chi tiwaro go
be village council osto hona do be the fifth schedule rokom maliu began the fifth schedule rokom village council do chinga do nangya be do fifth schedule lung do be ponsayat mahase hongo be ponsayat do chinga isu sixth schedule area do hongya aro thangya bese ebega sixth schedule kongbidhan aro bar son aro isu aro puning be kongbidhan motese ching chola ko these ching age na ba age ni dine chai ro kom aro age na ba begamalu ching mano aro lingarau ere chingo BJP ro do sapke to village council oson matin to village council to fifth schedule village council chian dorkar niya bekane sogol tiwara to charwa sai suse bol dai do osong lo puri poi begon naya hon aro logolo chinge Karbi Anglong council do 1951 sono manane aro bisina lo khejongane bisina do district council thaidam bene paso आंदोलन नांग मार्टिन बादे सांडी सुर मार्टिन सकल टिवा चार चे कार्बी चार 2024 तो एबेसी दिनो आंबो टिवा चार हिसाब सांडी सुर दं लिथाय दं बेबोरे आरो बेबोरो थंगल आंगादो आंगाति या चे टिवा चार कारणे खाटा पुजियस तो आरो इनानो चार कारणे बो खाइ करंग समस्त बेसे खाइ करंग दो बेगामांग दो आरो चिंखेना कइदो बेसे साया गलो संगां चिं माना नांगा दो थाइदो isu Karbi Anglong autonomous council okor Karbi roe autonomous council hiya be ching sob tribal roe autonomous council to Karbi hon matin na mung manga Karbi roe bedani jonokhongkha pangane khunung bisi dino council khejoana panthau Karbi roe mungo oskabo karon bedani living pangane khunung bese ching khom ro do ebe khongbidan ningo thaido ba aro ain ningo thaidong bo be soman chole chanan matin bebuchi council lo hongai bo chodong council pisa nangon gai do ching do district do manya ka chasi bulu gai bo regional council nole village council se mano aro Karbi Anglong council lo total 20 jon MEC thau bu 20 jon er bitoro 26 jon 26 candidate ba constituency ne candidate etu waije bu chiniu be chiniwa dong do election khela mana election khela ne candidate long do 26 jon aro 4 jon dong do gov nominated MEC ere 4 jon aro 26 jon do 30 jon de gov nominated MEC do be bisinal be khongbidan likhan thai do betao congress isi bochor khakon riga council bisina bo chiching tiwarwa do hare thakai bo chini gai bo be do cha do tawale kin bo mung nai khorong cha gov nominated MSc oston matin aro garorwa bocha kukiring marwa bocha charba na bocha sob pelek cha rase oso pese eta manana nga dehiga angdo cha paro cha do election khel matin chinia be cha do ase gov nominated MSc oso mano be bo makhane pisanga no mano makhane pisate char makhane pisaro do angdo ga mangdo Karbi Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.